Surungi tongai Srai Rokno Tiye Rasniti Tinganai Tongka TSU Abo Hanya Kok Silchamo Mohanbari Residential English Medium School ni Tisa Rokni Rungnogo Srai Srai Bulai Thani Tisa Rokno Mazra Bebani TSU Rok Abo Bebangno Tatalse Kok Tumake Obo Haise Lightnai Salkisa Skang O Rungnogo Srai Bulai Mani Kisa sagot dukuman mani piaba okok tumana khnagoi aro phurungui tongai tisarok saimanei jibi sakhamnago talangkha jibi sakhamnago talangge kham khlai sakna rikha city scan khlake x-ray khlake abuni yagulo ksang kheno pailaimani piaba laithangnai 2 tarikni salo TSU rok phaye taisa ok party mungno derar phayo hnei tisarok tei aro surungui tongnai Usudani Mabohorok TSU Obahai Klaimano Saya Hnei Salai Tonglakha Norok Khnanya Boni Kukri Kui Patimung Tamo Okay, belake hambai nor media person nogno no nasing laijak tini jeta recently kisu ohosnate kisa social media viral langmani abno reply rina bagino especially no maringkha no media person no hain belake na hambai an kha koplo main gotna angobono sanai te kubui kok no sanai 23 tarigo Chino Moonbury Residential Hostel 23 tarigo 1 ismi 5 jora orowo porikha payo 6 ni hinkai 28 tarigo payo hanke 1 ismi 5 jora sarairo porikha paikena nogo thana hino hankai 6 ni hinkai 28 tarigo borgai thanai hankai 1 ismi 5 jora 24 tarigo borok nogo thanga hankai te 3 jon chererok 6 borok or tongrogui thang hostelo hanga angborno saka joto chererong saka norok ekbare no 28 tariko porikha paiya koi thangdi apti hine ang saka samane ya golo borok tangmulaika kisu chere 8-10 jon chererok ano sawa sar jeng borok no 28 tarik jora nasingui tongano je thanai thangtung jeng 8-10 jon cherairok ei dogoi baksa jeng 28 tariko thangsion okay juri nok thana hangkai atke ungo tongdi hangkai 6 ni serer hangkai borok bai baksano nogo thana musungu othoso bong porikha paiyako obono real fact hangkai borok u je borok no help khaina bagi tongnai rok no borok joli khana abo sung saimaliya abono ti borok khub bikhup unglaikha 23 tariko serang porikha payi 24 tarik ni phung 24 tarik ni phungo sung or joto neat and clean khaibaya ko boye baireo sung joto staff tongo sererok joto tifin chari oi borok baire thangai satung tongoi tifin chai tonglayo a jorawo koyekjon cherairok nogo hablaioi borok bulaikha yes borok bulai tongmani abo sung saimaniya even kunu cherairok bo sungno sani saya borok bulai tonglaka hinoi te borok bo sung borok kapma bo khnaya o jagao borok bulai tongfuru khoroksa sereni statement ani video recording khaijak tongo borok bulai tongfuru ang bongara hapai khabung anonugui borok bulai ma thagi thangkapo ami thakongno saya borok anonugui bulai ma hawi apro borok sawo sa nang phaima nugui sung hami thangka khoroksa seraikhai akas hini serai khoroksa tongo bokhai chukitola hawi thangkapo hangkai tang to bongno aro azulai ka hamkai tongo sinugo bongno kapma bo nugi hangka ba angtesa nongor thangkana nongor thangka hangkai to orto kono sai ani dus kuroi hangkai jokona suti rikha joton thamai ka bok sase salangiya khoroksa seraikhai orono buma nukha bini busang ngai tongmani boro apro jeno saka ani cherai no bu hine jeng nailaka wana laika jeng joton nailaka wana laika jeng sengka ang sakpangbo sengka bono tangui bo mo tamo ungkha sanani naiya lasto obiji sadi acheren bung obiji sadi nono sabo bu guardian de bu are sorry nong serai rok de bu na staff de bu na ang sakpang de bu ini samani bo sawo sab nung bo buya ke buya hor atao nono sahoran hinsau ko wana laika olake joton nogo thamaika joton sungbo staff nogo thana nai tong laika thangna nai tong puro koyekjon cherero phun khayo an cherero bujak oro bulaika 5 jon chererok no bulaika oboi pokon bulaika na kintu abo sungre saimaliya
hengkai tabuk allegation guardian of je bujaknai ni guardian of allegation khaika sungno joto dusaro apurubo abo 24 tarik ni gotona norok boro tongoi oserarok bulaitong yes sung orono tongo jotono tongo sererok no sungdi sung bo jaga tong borok nogo bisingo hostel bisingo habai kuna thangai bulaitong male sung saimiya abo sung nong jotoni buskang sung gobogo siwo abo sung kichu khaina kori karon tamni sinba sungbo 50 jon chererok sino hostel tong 50 jon chererok no kaisa kaisa ke sung burugui tongmania bongno sung kobagui bo tongmaya sung tukunani nango sung maisani ni nango sung risunani nango onek kichu sinbo samu official samu tongo sung khainani nango sung bokno kobagile sungbo tongmania o sini jaga bo keu juri tongbo bobo khaimani abo ungi mania nge sungno belakhe sap khaikya olka borok tamkha guardian bujaknai guardian bai bujaknai ni guardian bai je bunai ni guardian na harse salainani otosini upor joto dusaro media person no tuya koi borok orowo norok nubai khena 24 tarik ni jeta gotona tamungai thangka actually abo ngna tongmoya durbagyo jonok abo ngna tongmalia okay borok sungno sabrikha sung tam khaika osrai rokno tam khaika treatment higher treatment ni bagai borokna ang doctor rot langkha ani gari bani telangai akoi bokto kaham chikitsa khairika emon khe borok obisu khaika arobo bonsero jemon bekrang bai thaka lengai thaka obo hai hai kintu jokona ki treatment no thanga doctor thanga x-ray khaika ang sar bono saka sar kaham ke bono treatment khaidi bono x-ray khane ke bono khaidi ja report দরকার আবনো খাইদি কিন্তু সিটিসেন নাঙ্গাই সিটিসেন বো খাইদি ডাক্তার সুরে এক্সরে রিপোর্ট সিমি রিকা বিনি বক্রকন নায়াকা কুनु या জাস্ট স্পট অর কিছা বলাই মানে কিছা কোকবাই খা আঙ্গাই সিটিস্ক্যান नि कुनु रिपोर्ट रिलिया বরক এক্সরে কা কাহাম গাই খাইকা বরং ইয়া সিনি জরাও খাইকা ইয়া ফানি জরাও খাইকা জরা খাইকা ফিকুম খাইকা যত জাগানো খাইবে কা খুব কাম গাই খাইকা রিপোর্ট যখন মাখা কাহাম ন মাঙ্কা ডক্টর সাবো বেকেরেন कुनु ক্র্যাক রকম লিয়া kusel songno chere rokba just skin noroni bagai besam bai kha okay joto treatment khaibya ko boyei ang sakpang bongno joto bithi barai pairi bayei kaham kana guardian ba mutual ngai pailai kha ara tu kuno allegation rikha kasang ngai thangka 24 tarik no tongkha kasang no tonglai kha pia 2 tarik 23 sata mungkha kisu সংগঠন DSU फाइनाय आं साइमिया तामनि माइलिस नि बागे पॉलिटिकल माइलिस नि बागे देबरको सामनो खलाइका ना किसु संगठन माइलिस नि बागे देबरको सामनो खलाइका खरकसा स्टूडेंट आरो थांगै खरकसा गार्जियन आरो थांगै बरक स्टेटमेंट नाहाका जे स्टेटमेंट आजिनो आपरु रखा आबो कुनो जेरिमानि आबो टोटाली फल्स टोटाली मिथ्या टोटाली उल्टा खाइ जनो रखा तामनि रिखा बारदिनो जेराबि जेराय बुलाय माखाय गोसो गरैखा आं से दागिरि ओइ नायगातनो बुरि फुं तामहिनि बुरि बिरि नंया तै बिरि नंग हिनि बुफु आबो बो आपि हिनि कक्ति साका ओ बरनो सस्पेंशन मा खलायनाय ओ बरनो हाइ मा खलायनाय ओके आं डिपार्टमेंट आनो जा खायथुं आंगाबो गसिना हारो पियाबा आनि थानि मिथ्या एलिगेशन आनि थानि तुमानि आवन बागै आं बनो ककफिरगो जे संगठन स्टूडेंट सिमी फरक्स गार्जियन सिमी नाका आं नायमानि आनि साकफां फाइसिनि स्टाफ फाइबो काहामका तथ्यनो काहामका नायके साखामु किन्तु फरक्स गार्जियन फरक्स स्टूडेंट कक फोरोंगै जेटा मूल विषय मूल टपिक हक गरिखा ताबुखाय कुन जुगो अनेक दिन खाबो आसारे खरक्स बिरि नङै मानजाक मानि ताखाय आफुरो बन बुमाबो करि किसु बुगरे आफु बन बुफुं खिसलांबो थामखाय ओंखाफुं आबो तो खिसलां तो जे बसाम ngै तो माने आदिनो बुलाय मानि ओंखाना जे बो बिरि नङै मानजाक मत आबो तो अनेक दिन से जे सेराय अबहाय एलिगेशन तुखा कक मिथ्या सानानि सोरंका हैं एक्चुअली आं बनो हिनो आसेराय बेलायनो शयतान तो शयतान न हाइबानो बसके कक बानोगै बसाय मानिया बिनि पिसनो केव कक फोरनाय दङ एबा सों पिरि नायफानो बनो अबायकै सावयाखै बनो गसिनि kana बसाका अबाय हिनो बो बिरि नंखा बो नंया हिनि साव बो बिरि नंखा स्टूडेंट प्रमाण दङ दुइजन स्टूडेंट प्रमाण दङ बरकनोबो जुजुकाय फुङो खाफुं जों रमका रमैयाखै जों बनो तामखायखा
जों प्रटेक्शन खायना नांला बेले स्टुडेन्टआ बिनि कायसा स्टुडेन्ट बागै देसे बाद बाकी 49 जन स्टुडेन्ट जों हामिया खायनाय आबो जों ngै मानिया जों आबोनि बागै बनो जों करा वार्निं रिखा जों बनो ताम हिनो अबाय ता उन्दै हिनि जों बनो साका आर हुसेलाव तो जों बाद बाकी सेरे रंग बयसनो जों काहामा नायो ना हय जों बनो अर बिरि खानि तो निनाय बरनि बिरि माने अर बिरि अर हुसेल बिरि खानि तो निनाय ओंखाय आबो तो बालकखा आबोनि बागै जों बनो किसा पानिशमेन्ट खायका आबो बालकखा आ पानिशमेन्ट अर्थ आबोया बिनि बुइ आको जतो खायरि आबोया आसुक बसा खायरिओ जों स्पेशली सेरे रकनो सोंदि आनि तत्व सिमि कुबुया सेरे रकनो सोंदि साबनो बो बिरि खानिना नायते किसा खानिका आबो सेरे रकनो सोंदि बजा साका आबनो तलाङै आइएस नो सांका किसु संगठन मिडियाव भाइराल खायरि रिका बुमु हामिया खायना बागै जिनि हस्टेलनि स्कुलनि इमेज नो नष्ट खायना बागै आनि सम्मान नबर हानि खायना बागै आसक बायजों थांखाबा आं ताकुक सिनि बरं गोनांसिन ताकुक सुजित त्रिपुरा आं ननो पक फिरगो ताकुकनि नाबो सालिया नों जुदि आसक तत्व ठीक सटिक नाना हांकाय नों आरो सिमि थांला खाम नों आनि थानि ओ फायकामं निनि बिसंगो किसिसो निनि हारमुं दं ना आबन बागै नों तिनि अबाय केरिओ निनि बिसंगो किसिसो वान सुक मारुं दं ना आं बिसंगो खनाका साबो तु नरकनो आबो खनाका केबा उस्कुलो तुई सेराबे चिकन चाकटा घटना न तुयै पॉलिटिकल ल अबरनो तातलांदि आं आबो हम्बल रिक्वेस्ट सेराबे वाला लाइका हाम लाइका बुलाइका ट्रीटमेंट का ओके जतनो याकारिका 2 तारिख ल ताम तेसा आबो के नों एलिगेशन खाय अबाय के तुखा आबो टोटाली आबो नि बंनि चालिया टोटाली मिथ्या अभियोग बेलेकना ताताल खायसिनि बिरुद्धे एलिगेशन तुबुखा आउनि बागैनो दिनि प्रेस मिडिया रावना आं अकनो साबो नरक अबनो सोशल मिडिया जेन जतनो साइमानतु सिनि इमेज नष्ट अंमान नरकनो जोंनो कयो दे आंखर सानानि मुसुंगो किसु गार्जेन बिभिन्न भाबे जोंनो एलिगेशन खायो नरक बरो तंग जोंगरनो तंगो नक ताङै सेराय ओं हुस्टेलाव तो सेराय बुलायनो मानो যত হুস্টেলनो सेराय बुलाय बिले किन्तु सुत्तो एकटा गटन बागै सारा त्रिपुरा गनाङै तिं सानानि कगिया बिले हुस्टेल तो सेराय बुन बुलायो आबुर सिमिया हयतो आदिनो किसा बरक इनजिउड लाइखा जेकुनु कारणे लाइखा किन्तु एत दिन हस्टेल चलि फैका कि छुंगिया बिले केबा आगिबो सेराव चिनोर सिमिया जत जागन किसा वाला लायो रिसेंटली काइसे त्रिपुरा एकाडेमी बो गटनाङै थांगाब्ला उसगांगो ngैयमान बिले चिनो अबो सिमिया जत हुस्टेल आं बुं खुइ साया जत हस्टेलना अबाय ngै दङ खुंबै एकाडेमी बो वालाय बुलाय ngै दं बिले गार्जेन आबो मिसुल ngै थांबले enga cerene walai matile tamya sektam malis mana bagi tini अबाय ngै दं लाइखा उस्कुलो तै राजनीतिक थना आबो मुसुम सेरां तै राजनीतिक थना आबो मुसुम आबोले प्लीज आपति रक्स स्टूडेंट स्टेशन तनिदि पॉलिटिकल तनिदि और स्टूडेंट तैले माइलिस माना बागै आबो हाइरक तांले आं आबो कयनान मुसुम गोबां सेरेरक कयेकजन गार्जेन एलिगेशन हे तामो बंनि एलिगेशन गै तामो बंनि एलिगेशन अबो दङ पुइलाखाय आं बुफुं सरि आं बुयाफुं एक ओलखाय आं बुफुं ससियल मीडिया न नायनायदि नरक न नायनायदि ता थाटका बक्ताइसे स्टेटमेन्ट को आं दागि ओइ नायगार बुफुं तामो आबो कायसा स्टेटमेन्ट दिदि तामनि आबो एत मिथ्या अभियोग आबो हायतो ngani कगियाबले आवन बागै प्लीज मनो स्टप खायदि नंग अबो मिथ्या जेखनाय तंनाय रक न आं सावो म आं कुबै तथ्यरिवो दिनै आं नंग बसकां तो माने एसएम सार दङ चिनर कमिटिनि बरबो दङ गार्जेन बो दङ स्टुडेन्ट बो दङ आं मिथ्या रेसा ताता लेसा ना कुबै देसा आबोनो तिनि नरक जतनो उंगो खायदि आं आबो नायो आं कुबै पापि सुंथं आबो नायो जे मिथ्या खाय जों जे खायजागै दंमाने आबो आं गसिबिनो हारमाया दिनै नरक जतन थानिनो स्टेटमेन्ट हादि स्टेटमेन्ट हारै कुबैता आबो साइमाने फेबा जे DSU नो फासिते वाटल फिटो आईएसओ बायजागा निन बागै एलिगेशन के जों जेफोर एलिगेशन नामाय जागुलो जे असराय रबाय स्रायरनि पेरेंट्स रबाय गोरनां सारा साथो आं बरकनो साका 28 तारिख बंनो फुंगायकेनो साहरका 28 जेरेरक तो जतनो थांबायका जेरेरक जतनो थांबायके हांकाय 28 तारिख तो फाइफिनाय तैसा परिखेरिना बागै इंगे बरक 27 तारिख हरना आनो फुन खायका सार बरक फाइनाय दा आं मनो साका इ बरक फाइनाय बरक मास मालायको बुनाय सेराय बे बुजांनाय सेराय
बुनायनि गार्जेन रे बुजाकनायनि सेराय मास माला लायक आंबोनो साका परीक्षा उंनाय 12टा परीक्षा उंनाय आपुरुन रक फायदि उबैबोखनो जों बतंनाय जों सालायक मिसुल खारिनाय ओमफ्राय तामुंखा बरक आंबोनो तमा रिक्वेस्ट खायका परीक्षा आगे रे ता सालाय दिदो परीक्षा रे नाय सेराय रक खामियाङानो परीक्षा रक खामियाङानो परीक्षा रि पाय माने यागुल नरक हामखाय सालायदि जों बतंनाय गाहामखाय सालायदि हा फायलिया बरक आबो साइ दंखा 28 तारिख बसुनो फाइने मा जुदि रिंलिया आं रिंखा आं कुबै कक सावो आं बगनो सावका 28 तारिख फायदि ते आं बगनो अबो साजाक सेरावनो परीक्षा आगेले ता सालायदि परीक्षा बगनो गाहाम काय रिनानि सेरावनो इगादि जा अंखा परीक्षा पाइ मोननि यागुल सालायानो आंआबो बग ज ज खायका किन्तु बरक फायलिया अबनो जे हस्टेल बुलाय मानि ज्राय बुलाय थानिबो हस्टेल नायखौ तनाय रो इबा कक सिलचा मानि आबो जरते कुबो ज्राय सुने बुलाय हस्टेल जे वार्डन इबा नायगार बरदबो अब खाय चेरा न बरक बुलायो खाय चेरा बुलाय मानो बरक आनो साहरका फादे बाय नोंसों बाय जगाजग खायबायदि ओंखाय जों गायसा बगनो अंको भाइरेल खारिनानि जों बाय जगाजग खायबायदि हिना आनो साहरका हायपानो आनो बसा तंफानो आं थालिया ता बंनि पखो आं थालिया ताबो खाय बरक आनो हिनायो बनि बसाबो बुथानि तंगो अबन बागै ब एको आरो बं सारजों बाय जगाजग खायो बं बसानि जारिना नायो होनो हायपानो बरक आनो हिलायका आन बसानो बुना हिलायका तंना हिलायका हायपानो जानजा गार्जेन आनो कोरक सालायलिया हायपानो आं बरक आनो जगाजग खायबायदि हायपानो आं थालिया ता बरक बाय जेरना बाइकनि रुनायका आबो साबर आबो जे ओ बुजांनायनि गार्जेन दं आनो साहरता जगाजग खायबायदि जों बाय जों मेडिया तनानि हनि साहरता माने पेरेंट्स थांजांगै जे अर दंनाय वार्डन इबा नायगारनि उकुलगो एलिगेंस थेबना आबो हाय अब हायके आनो साहरता गां हायपानो थालिया ता दिन जरायखौ पुरा बुझ आनि जेरेखाय बुजा गया जे फनो बनो बुखा बनो बुखाय बबो फंसा बा फंनि बुखाता आबो ज्राय बुलाय तेंगै मानो गाय हायपानो आं बो साइजों बो गरीबले जतन दल हने आं थालिया ता बरक जगाजग खायबायदि होमन जे ताबो स्कुल नि पाटिंग तये टीएससी रक जे अर स्कुल नायखौ तनाय खरकाम खरपुरि मुंगे एलिगेशन दिमानि एबा अक्सिल जामानि आबो न खरसा अ स्कुल परि तरनानि खरसा पेरेंट्स नि एबा बो फांगै निन फाचिंगै जे टीएससी रक एलिगेशन दिमानि आबो बोसोरते नि बागै साजा एबा साजाया अबो तो तबुक साना थांकाय तबुक जेरे बेसेरा वाला ख्या बने पक्षेओ जे उनकोरि माने अबो जत्तो ताताल मिट थाकक माने बने पक्षेओ चाब्रि तंखा तबो अ चाब्रियावो जत्तो गार्जेन बाय न मिलिनानि जिनि पक्षेका अबदो गे जेरे बेसेरा वाला थानि बा नों कासे मुखां समनाय ते कासे मुखां समनाय आन्ते देबा गे जेरे बेसेरा वाला थानि नों कासे मा माने नाय आबो तो गार्जेन सिदो गे ताबो निनि सेरे फानो बुजाखा हयतो आनि सेरे फान बुजाखा आबो जों गार्जेन से मिलामिस खायना तामनि बंनि ऊपर बा बरनो चाब्रिना बा आबो फुद्दा मिठाक अबनो आं साजाग्याङो आनि पखे हंगा एकदम आं साजाग्या बंनि जे गार्जेन सिमिलुवै बरकनो मालाये कक सालायना नांमानि जे टीएससी रक खायफाबेन आबो बेलाय ताताल आबो एकदम ताताल न बरक जे खायमानि पखे हंगाय हामबाय नों खरकसा सार्कलनि एसिस्टेन्ट आयास इंगै जे अ रुनोगा पार्टी माने आबोनि फासिते बुसु जरनै खायनो आबा ताताल दा एबा बयजा बयलानो आं दिनै media ni ngoi je phai nong ni darate kaisa sujug ma phai mane belai na hambai maya phoro tai o mohanbari ashram ni je barja manjak naikok nam bagai sini kajal babu borong hambai mario tai o school ni ak botamone SM dongnai sini Binoy Kleani dara bongno jotano no puilano ani paifleya hambai ya farotai oro ini manjak phainai bebang no o school ni serngnai tei serngnai jini buma bufasong no jotano no dibo jonani ni ani paifleya hambai ya faro kokai obo haise abo sathai no galayo kisa
थायाके क्लियर इया तासिं जे सामानि abono o रुस्टेल लेंगे अब आनि आन्दायरा सिनि पार्ट खाइजाक दङ तासिं किसा पहिला जे सामान आखाइ सानकाला पार्टनि अबके हेजामारानि आन्दाराव खलायो जे अ गथनानो तुइ आं खानागा किसा जुदिबो आं आसे गुरुत्व पूर्ण हिनि खासुया तिनि जे अ जरा फाइमानि मांजा फाइमानाय आं एक साइजुं बेलायनो एकदिगे ताम सानानि आनि जरा गाहामन सबाइके माहिंगा ताङै हिंगा कक थाइसा थाइनै जे कसाना मुसुं माने आसुजुं माना बागै और जे गथना गति माने सं सिनि अरनि एसएम तिनि ओ काजल बाय बगनि खुदैबो आं खानागा एरबरे किसा परामर्शबो मारिखा जे बुलाइका अब तो उनखा गथना सत्य अबुनो मिथाहिन माया अब तो तासिंनो स्टेटमेन्ट ना हालाइका क्लियर थागा आं आमनो तै कलकै साना थान नाया अब जतन बुजिजा आनिखै तबुक जे मिडियानि थ्रुटे जेता कयमं जेता साना नायमाखै हाइसे सुं केमनि बागै हायानि लामा रुतुक लाया जतन काहामनि बागैनो नायलायो ओ काहाम नायथानि जतनि कैसा सहयोगिता नांगौ कैसा साइतमो बाइसिमिं निया किसा मिसा बरक अब हामिया तंनो मानो सुं बनो बाहायकै सोलायरिमान सुं अब सेमान नायलायनाय आं आबनो जतनि थानि आं प्रत्येकता जगह थांगा प्रत्येकता गार्जियन प्रत्येकता सरायरंनो सिनि भविष्यत बाहायकै सुं लामा काहामो थानानि बाहायकै हामिया तमानि काहामनानि अनि जे मानसा आं बंनो साइजनदि गबो अनि कयमंगबनो जाहाथे नेक्स्ट तुइ तांथुं किसामिसां लाइखाके आबनो निजारान मध्यनो काहाम बाय हे बाय सालायै बुजिलायमान बिसिं समाधान दंखाखाय बेबाग न आबो काहामनि दिगानो फायो तेले तामले सानानि जेंना तो उइ पैखा आं आबनो कयमं जाहाथे आमति बुखातै तिलायै बुखातै जमा तो साया खाला खुलाकै सालायकैसे आं बुजिनाय बिले अर साया उगलक साइमानि आबो बायतनिनि हामनानि लामा फाइमिया आमति इंलायै आं कयनाय जतननो जाहाथे नेक्स्ट भविष्यत उमति इंलायै जों बाहायकै बोसोगां दुगनांखाय आगलाय थांमान जों आबो सेमा साइतो लायनाय आमनों मा वानसु लायनाय आं खाखायो नर दिनि सिमिनो अमनो बुखातैयै जों उगलक आगुना बागै सानि थानसिनि मुखौ अमसै जे DSU नि फासिंतै जे अ हतल नायकल दंनाय फरकाम खरबरिबो मुंगै आरो एलिगेशन जाखा गे ताब आइएस फासिंतै जे बरनो बंनो देमान DSU रो का आ जे एलिगेशन आव बुझोते कबय एबा ताताल आपसे साननो मुसलमान अब तो डिपार्टमेंट तो बरक माने सिनि आइएस अब जखन बायलमान परेनो अ गथना र किसा छिलायो गे बरं नितै बरक रोलाय थांगा जे गथना रक माने आबनो आसे सुंतो जतनो ताक सालायबो मांखा जे स्टेटमेन्ट नि परे अब बुसुक कबय बुसुक ताताल बुसुक ग सेंग्रा गे आबो रंनो तै आसे तेमन बिसि ग तामिना बना क्राइया कर हासाब ना आसुना अनकखाय आं आबनो तैसा पाइथागो साना नायो आं जेखिनि थांबो कनन बारे बारसबो जे आनि जे मुसुमानि आनि जे मानसाक आनि जे नायमा बुसुक जे खायमानो माया सुं साइतों मा साइतो लंनाय कक गय भविष्यत ते आं तै रक्ता वानसुक लायदि किसा मिसां नायना जदि सेरायनि बागै बुमा बुफानो कक साना थांगानि उल्टा सेरायनि बागै खातिखे उ सेराय फान मानोते बगुलटा साहस फायो अब तो जतन सिउ आं सानाय आइबन मा साथायखलायका आबदि इंलायै भविष्यतनि बागैनो सुं जतन बागै जतन मा नायलायनाय केमनो निनि आनि हियाय आसुना आनि हामबाय।